Wengane zawethu abantu-ke babethukuthele beganunwabe emva kwesigameko esenziwe ngu-Asanda njengoba-ke enqatshelwe ibheyili-ke umakhelwane uyena-ke owashisa ingane-ke ngamanzi abilayo. Asanda Malukuza kuthiwa-ke washisa ingane ngamanzi abilayo ngoba-ke ingene egcekeni lomuzi wakhe. Kuthiwa-ke izolo unqatshelwe-ke ibheyili necala lakhe-ke lokushaya ngenhloso yokulimaza lizoshintshwa-ke libe ngelokuzama-ke ukubulala. Abantu-ke babethukuthele-ke beganunwabo emva kwesigameko-ke esenzeka-ke wengane zakwesikhathi. Abantu-ke baphawuleka nje ey'nkundleni zokuxhumana uthi-ke sengathi angabona-ke indlela yokweqa-ke mayethi uyeqa kanti ungena-ke kwi-section-ke yamadoda. Nangomunye uthi-ke akaboshwe-ke nonakele kabi noma-ke wonakele kabi lona-ke unoma-ke udeserva-ke udili likajele. Nangomunye uthi-ke wazimoshela-ke ubomi Asanda. Yazi-ke wengane zawethu ngizofisa ukuthi izuvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngadaba hlangana lapha kwi-comment section, mina sengiphuma kanje.